الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يفوتك دفتر من دو يتند علوم القرآن الكريم للشيخ والأستاذ والدكتور نور الدين عتر حفظه الله. هذا إن شاء الله يوتينك درس من فقه نودو. هذا إذن جانغ دو في كوية علم المكتبة. هذا جانغ في دفتر دفتر علوم القرآن. هذا إن جانغي في تفسير إمام الطبري. هذا يكون نسكت إذن جانغ إن شاء الله. هذا إن جانغي في دفتر لولو دي أندان ويتند تفسير ابن كثير. هذا شرنا جنب ماكي حفظه الله كدفتر بتفسير القرآن العظيم لابن كثير. هذا تفسير ويتدون قرآن العظيم لابن كثير. هذا نشرنا جنب يتد كومبوني ابن كثير، وإنه هو الإمام المحدث الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو ابن كثير البصري ثم الدمشقي. هذا كومبوني أو ويتدون ابن كثير. هذا شرنا جنب إني كو إمام جمعنا دو المحدث andu do kay humpiti do fi gandal wetengal ngal ilmul hadith mo jeya kanyum kadi onno ulama il hadith al hafiz kanyum kadi ko titirji makko dinni ko reti al hafiz bi mana ko humpiti do gandal ko wiete ilmul hadith ilmul jurh wa ta'dil wa ilmul rijal. honno no ngoynete imaduddin abul fida ismail ibn amr ibn kathir al basri. haray inne wandema lasli makko ko ka sare wiete ne basra wonde der iraq. ثم كون هونتو مو جاندي دمشقي. اراي او يينو كو يته سيري دي كو يته كون دماس تشيرو جون خاتالي تون انو غول كو غاندال حديث تا توم مفادي كو غاندال حديث توم او تشيرو جون واندي او يني كاري كدفتر ماكونو الفقيه كو همبيتي لو كاري غاندال ويته غال فقه ميمانا مو جيا كادي ونو فقهاء والمفسر مو جيا كانيو كادي ونو اي فيرتاي بي القران بين والمؤرخ مجاك نكدي علماء التاريخ. دار غاندو غوتو دو مفتي كو هون كو فقيه كو محدث كو مؤرخ كو مفسر في آن واحد ابن كثير. هذا ينهون ولد نحو سنة إن 700. هذا وندما أو جبناما اتلم مكوية كون هتان تيمت إيران هجري وتوفي سنة 70 وندما تيمت جدي كوية كون جابان جدي اني بمعنى هاي او دوكوت دوبي إلا وندما جابان جدي اني او هبي ابن كثير. وكان أبو الفداء إسماعيل بن كثير على مبلغ عظيم من العلم الذي تجلى في تفسيره. هذا شرنا جوين لنا دفتر دو إنه وندما ابن كثير هوتنو يوتان نتيم نتيس hum pitagol gande honno non andirta ibnu kathir hari ko gando mo walanade ko gandal gande makko de o fengini den ka tafsir makko. Sa jangi tafsir ibnu kathir anday wondema ibnu kathir hari ko dum ko jabalan wa alaman tay ko fello mo lanango e ko wiete gandal sabu ka deftere makko enen en jangay joni ko honɗum woni de inde wondema o windiri den deftere do. haray non ko wieten kon wieteɗo ɗo ibnu kathir haray ceerno jon yeytaki en koye junngo hombo mo jangi no jeyamo o jangi e muɗum ibnu asakir. iɗen mari ceernojo molanaɗo inteɗo ibnu asakir winduɗo tarikh dimashq. haray ino jeeya e karamo ko makko on ɗon wa inne wondema wal imamu l amidi. hiɗen mari kadi ceernojo inteɗo amidi ko on no jeeya e jandugol. haray no ko moni karamo ko makko mawɗo on tigiri mo tawata on ko on ɗon o duumi ɗettugol gandal muɗum ko ibnu taymiya. cheikh l islam ibnu taymiya no jeeya e talibaɓe makko ɗe ɓen ibnu kathir e ibnul qayyim. eɗen andi ibnu kathir e ibnul qayyim ceernojo maɓɓen kombo ko inne wondema ko cheikh l islam ibnu taymiya ko ɗum waɗi ka tafsir ibnu kathir a ndaray tawa fatwaji buymo waɗa toon haray koye junngo karama ko makko yetti ko wiyeten ko ibnu taymiya rahimahullah. تشانو جون دو إندون وكان أبو الفداء إسماعيل بن كثير على مبلغ عظيم من العلم الذي تجلى في تفسيره وتاريخه. ابن كثير كدينو ويندون دفتر تاريخا لولو دي أندا دي تواتا كان يمكن هراين دي هولا كو دي يوتي كون فو دفتر نوي البداية والنهاية لابن كثير. هراي دينو دفتر نوير دني
إن إمام الطبري كان يكدي هلو مري تاريخ الطبري أو كان يكدي ابن كثير موجودي كان كدي دفتر البداية والنهاية لابن كثير حتى لا يمكن أن نقول إنه منقح التفسير ومحقق التاريخ تشلو دون إني وورين هدي واوي إنو دي أكو ابن كثير سي لا إني كوبيتكون التفسير بمعنى أدو ابن كثير تشلو ببوي أري ودي تفسير kono ibnu kathir bay ari suuti seɗi ha laaɓi sendidiri ko wiyete lendi e ko wiyete foronko sendidiri mi mana ko neti al munaqqi mi mana kargol laɓɓina ɗuma laɓɓina puy seɗa mi mana ceerno jom inni wo ibnu kathir no jeeya e laɓɓinɓe ko wiyeten kon tafsir wa muhaqqiqu tarikh e kañum kadi arɗo ɗum arɗo sendidirani en tariha winduɓe tariha ɓen ko woni gonga kon e ko woni felade ko ene gandi ɗo ibnu kathir o hattali tu windugol o hattali tu gonɗum windugol o windi ha gasi o ari kadi o tawi ko winda kon fof o hiltiti ɓawo ɓen ɗon o seeɗi kadi o sendidiri innen ko lo'i e ko lo'a ko selli e ko sella innen wondema ko mari lasli kadina e ko ala lasli kadina ɗum ɗon kañum kadi ko gollal go goɗɗo no janga winda kono hara wawata on ɗum iwtirgol ɓawo ko yimɓe ɓe yewti kon seeɗa kono ibnu kathir kañum o hewtuno e on daraja o winday o windi ka tafsir o windi ka hadith o windi ka tariha o windi kañum kadi ka wiyete ko ka figu o hilti kadi ko winda ko fof kadi o iwtiri ɓawo o seɗi o sendidiri bayna sahihi wa as-saqimi joni noon ceerno jon ɗo windanɗo e nde deftere ɗo docteur Nouruddin Aitar o yetike en ɗo fi ibnu kathir shahsiya makko haray hande ko tafsirul qur'an al azim ennen التفسير إن نما وندما القرآن العظيم القرآن العظيم لابن كثير أنا كنت أقول جانجة عندي إن شاء الله قال عنه الذهبي في معجم المختص إذا مر إمام الذهبي كان ينكدي كتير نجوم ولا لا كان ينكدي مجايا كان ينكدي علماء الحديث إذا عندي ويندي دفتر ونجا دفتر عنده أو ويندي الكبائر ما مفتي كويتين كم بكتو دي مودي دي فو الدفتر ووتر ويندي الكبائر إمام الذهبي أنا قلت شرنا دمولا نادو كدي مو ويندي كان يوم كدي كو دوما ويتين غاندل ويتين قال علم الرجال إمام الذهبي نيتا دين صفا نادين كهم بوني ابن كثير سبو هاري أشرنا بين ceerno ɓen e jamanuji maɓɓe ɗin kala ceernojo mawnuɗo e gandal feewuɗo nunɗuɗo ko ceernoɓe hedditiɓe mantatamo ina hande ka jamanu fewdiɗo ara ko ceernoɓe ɓen aybinta ceernoɓe ɓawo ɗo hari hen en nanon hari ceernoɓe ɓen si tawi woni ceernojo no nunɗi no mari gandal ko ceernoɓe ɓen tigiri arata winda ina jokke kaari kaari no mari gandal ndaren ɗo ko imamu zahabi woni e sifade fi ibnu kathir ko noon andirten on no hari on tuma ceernoɓe ɓen powɗodirgol ala hakkude maɓɓe hay so tawi woni ɓe powɗodiri haray ko khilafu tanawwu bimana haray ko powɗodirgol ko yowodiri fi faamugol wona powɗodirgol fi hasidankako ko wiyete kon innen ikhtilafu tadad qala anhu zahabiyu imamu zahabi no sifanade en ko mbo woni ibnu kathir fi mujami lmuhtas ka deftere imamu zahabi wiyetede mujamu lmuhtas imamu zahabi kon ɗum inni fi ibnu kathir imamu zahabi inni ibnu kathir al imamu imamujo molanaɗo al mufti aray ko muftijo bimana kala landal ngal joguiɗa yawlandoɗamo al muhaddisu aray kadi ko ɗum ko humpitiɗo ko wiyete gandal hadis al bari'u aray ko ɗum huɓɓidiɗo faqihun mutafanninun ko joguiɗo fiqhu tata kadi mo andi noneji ɗin fof mo humpiti none ko wiyete mazhabu malik mazhabu lhanafi mazhabu l-awza'i mazhabu ahmadu bnu hanbal mazhabu sufyan athawri mo humpiti ɗum noon kadi fof ko nente onu faqihun mutafanninun ko faqijo ha gasa ko mo andi kadi on ɗum alfunun mo andi kadi al aqwal mo andi kadi arrajihu bayna arrajihu walmarjuh muhaddithun imamu zahabi kadi noon wo kadi ko mo jeeya e ulama il hadis mutqinun himo jeeya e ceernojo hon ɗum huɓɓidiɓe ñiiɓi mufassirun mo jeeya kadi e ko wiyete firtowo qur'an naqalun mufassirun naqal haray kañum kadi on wo ko firtowo alqur'ana e goow
kon woni eggo bimana o firte kanko tigri alqur'ana o eggina yewtere nden o ina ndeɗo yewtere ko sahabajo on firtiri ni ndeɗo yewtere ko taabijo firtiri ni ndeɗo yewtere ko nulaɗo firtiri ni ndeɗo yewtere ko o aya ɗo firtoɗo yata ko ɗoni naqal yantaqilu min qawlin ila qawlin ila qawlin sabu naqal ɗo ko siga mubalaga min annaqli walahu tasanifun mufida imamu zahabi inni ibnu kathir no walli fi defte jogiiɗe nafa haray ko ɗum ɗo woni honno ko ɗum ɗo woni mazhabu ceernoɓe men ɓe ko si ceernojo ari waɗi ko moƴƴi o sinti ko moƴƴi o waɗi ko moƴƴi ceernoɓe iwtira ɓe ɓaawo ɓen waɗa honno yeet holla en moƴƴireji koɓe acci ko yiɗo imamu zahabi ko honno siforiɗo fi ibnu kasir hattali ɗon kadi ɗuma ceernojo winduɗo nde deftere ɗo inni na ko imamu zahabi woli tun fi ibnu kasir acce kadi mi addana on ceernojo goo sifiɗo fi ibnu kasir wa qala ibnu habib an fihi ɓeɗo kañum kadi sifi fi ibnu kathir jantoɗen koɓe sifi fi ibnu kathir ɓenni zaimu arbabi tawil ko kanko woni hoorejo firtaɓe qur'ana ɓe fop ɗo ko mboyni ɗo ko imam habib woni e yewtude fi imamu zahabi e afwan imamu ibnu kathir sami'a wo ibnu kathir nani bimana o jangi jungo buyi wa jamaa o mooɓi gandal moolanagal wa sannafa o windi ɗo koni ceernojo falayno ibnu kathir o naniri ceernoɓe buyi o mooɓi gandal buyi o windi defte buyi ko ɗum ceernojo faaliɗo wa atraba al asmaa bil fatwa wa shannaf ceernojon ɗo inni on wo ibnu kathir weltini nanɗe ɗen sabu fatwaji moƴƴi e fatwaji labaɗi e fatwaji cuɗaɗi yani atraba al asmaa ko ɗum o weltini noppi sabu fatwa mo o yewtuno o a yurnitoto defte ɗen fof tawa wa fatwa makko ngala comme woni e wolde ɗo ko imamu habib woni e sifade fi ibnu kasir wa haddatha o jooɗike kadi ko wiyete on nu majalisu tahdis bimana o jooɗike kadi o janni ko wiyete ko hadis ma al isnad wa afada o nafi kadi jama on e jamanu makko wa tarat awraqu fatawihi fil bilad ɗeri fatwaji makko ɗin jindi e nder ko wiyete caeɗen ko fof bimana fop nanno fi makko fatwaji makko ɗin hewtuno masharik al inna wandema masharik al ardi wa magharibiha washtahara bidabti wattahrir ibnu kathir lolliri sabu ñiiɓugol bimana so hunjike o ñiiɓay e muɗum gandal makko ngal ko ñiiɓugal wowla hande ɗum ɗo janggo walanɗo ala wattahriri e ko ɗum kañum kadi e laɓɓingol seeɗa jonne ko laaɓi kon pos ko yaadi kon e ko kitabi wa sunna ɗum noon kañum kadi imam ibnu kasir no hertorinno wattahat ilayhi ri'asatu lilmu fi tarikhi wa tafsir imam habib inni ibnu kasir wo ko e jungo makko innen hoore gandal ngal fof hatti e ko wiyete tarikh e tafsir e tarikh ko e jungo makko hatti hakke ko tawata o winduno mo ƴelliti ɗo kañum kadi ko ceernojo ɗiɗaɓo on yeyti hen ɗo ko mbo woni ibnu kasir hara aja ceernojo on ko ɗiɗo pet addani en ɗo ko woni sifiɓe fi ibnu kasir kono so yeeyi en daari wano ka wafayatil ayan ma ko nandi eɗen ga defte ɗon a yeeyi ko ceernoɓe temeɗɗe sifi fi ibnu kasir haray ko ceernojo molanade wonde e janngude fi muɗum ɗo haray noon himo acci ko wiyete kon deftere makko nden ibnu kasir joni noon haray ceernojo ini tariqu hada tafsir joni noon o yeetiken ko mbo woni on mbo ibnu kasir o yeetiken kadi ko ɓe jannimo o yeetiken kañum kadi ko honno ceernoɓen mantirimo e gandal makko ngal wondema o huɓidino gande molanade joni noon ceernojo no yetade on ɗum ceernojo no yetade deftere makko nden ko honno nde windira saabu en janggino tafsiru tabari ko honno windira ko honno ɗumannori ndeɗo kañum kadi ceernojo no yetade en manhaju mayre on laawol mayre on saabu en innino tafsir be tafsir hino mari manhaj tafsiru jalalain tafsiru nasafi tafsiru baydawi tafsiru khazin tafsiru thalibi tafsiru ibnu kathir tafsiru tabari inna tafsiru munir ɗen tafsir kala tafsir mo soduɗa no mari laawol no windira no woodi zawiya no woodi soɓɓundu ko tafsir on falama andinde ceernojo noon ini on tariqatu hada tafsir laawol yeetagol ma o tafsir ɗo ko no wayi ceernojo makki ittabaa al imamu ibnu kathir fi tafsirihi hada
طريقة نبه عليها في مقدمته القيمة التي صدر بها لتفسيره بأن جنو جون إني وإمام ابن كثير تجري في يتقول إنكو هنو دفتر نويندرا كان كو تجري كتفسير ماكو سايه كدفتر ماكو كمقدمة أتوا مصيفني ماكو مصيفني ما هنو دفتر ماكو نين ويندرا بمعنى كل جنو جون فالاين إنه جنو جون ويندو دفتر دون إني ميمي علاكم يوتا دفتر دون كونو ويندرا windu ɗon ibnu kathir tigiri kanko tigiri ka deftere makko ka fuɗɗorde mo sifanima ko honno nde windira kanko tigiri mo sifanima ko honno nde windira ndaren kon ɗum woyni ibnu kathir ka deftere makko tigiri ka muqaddima o inni on bi an yufassira alqur'ani bi an yufassira alqur'ana bilqur'ani ka muqaddima makko inni on milla waɗande on tafsir kono noon e nder komi waɗata tafsir kon tafsir momi ɓuroto tugorade on ko honɗum ko firtirgo alqur'ana on alqur'ana enen a jangino ɗum ɗon woni on ɗum tafsir masu eni tafsir je ɗen fof ɓurɗe moƴƴude ɗen fof tafsir firtaɗo alqur'ana on fof ko ɓuri moƴƴude ko tafsirul masur tafsirul qur'an bil qur'ani wa tafsirul qur'ani bi sunnati wa tafsirul qur'ani bi qawli sahabi aw tafsirul qur'ani bi qawli tabi'i hare ko tafsir ɗo ɓuri laben ibnu kathir kanko tigiri ɓe wari o windugol deftere makko nden o ini la waɗude deftere kono noon mi yettoma kono nde windirte haray mi firtiray alqur'ana on thumma yufassiru alqur'ana bi sunnati on tuma o firtira alqur'ana on kadi on ɗum sunna o thumma bil athari ani sahabati wa tabi'in si ɗum ɗon kadi feƴƴi mi firtira alqur'ana on konnguli batteji innen konnguli sahaba ɓen kañum e tabi'inɓe ɓen jaka enen andi ɗon ko ɗum waɗi tafsir makko innirawo ɗum tafsir masur sabu kanko tigiri mo windi ka muqaddima makko la waɗande tafsir ɗo kono eyno lawol momi windir tan ko tafsir qur'ani bil qur'ani wa bi sunnati wa bi aqwali sahabati wa tabi'in ceernojo windanɗe on noon nde deftere ɗo inni on ɗum waqad ata fi zalika bi ghurari tafasir ibni jarir wabni abi hatim wabni mardaway ceerno jon ɗo inni windanɗo nde deftere ɗo cheikhul nuruddin eter o inni wo ibnu kathir ko wowli kon tigiri ko ɗum o waɗi ka tafsir makko o addi kanŋeje molanaɗe ɗe tawata hara kañum kadi innega wonde ma on ɗum ka nder tafsir ibnu jarir e ibni hatam e ibnu mardaway hiɗa mari ɗo ceernoɓe tato attiɓe on ɓe ɓeɗo tato ɓeɗo no atti ibnu kathir windugol tafsir hiɗa mari tafsir ibnu jarir kon ɗon janngude hanki tobari la mari noon tafsir kadi inneteɗo no ibnu abi hatam la mari tafsir kadi inteɗo ibnu mardaway ɗeɗo tafsir je fof ko ɗe masur kon ɗum ibnu kathir waɗi o ari kada deftere makko o yehi o suuti kanŋe yewtereji bimana hadisaji yewtereji kelɗuɗi wonɗi ɗin ka tafsiru tabari e ka tafsir abi hatam e ka tafsir mardawayi o windi ka deftere makko nana sen faami ibnu kathir o suutoyi honɗum kanŋeje wonɗe ɗen fof ka deftere ibnu jarir tabari e ka deftere abi hatam e ka deftere ibnu mardawayhi o tawnori ɗum ɗon ka nder tafsira makko ko waɗi tafsir makko no jogui doole moƴƴa wa masadiri sunna hattali ɗon kañum kadi ibnu kathir kañum kadi on ɗum hilti kañum kadi wiƴƴitoyi kadi ka sunna so ari firtugol aya o ara o inna qala ibnu jarir o wowla ka tafsiru tabari ko ɗum tafsiru tabari firtiri ɗon qala abi hatam o haala qala ibnu mardaway o haala o adda kadi hadis si tawi woni hadis o no ka sahih bukhari no ka muslim no ka ibnu majah no ka tirmizi no ka nasai no ka muwatta malik o sifo kadi ɗum ɗon fof bimana ko humpitiɗo kañum kadi ko wiyete masadiru asunna ma al azwi ila kulli masdarin ko golle go kadi ni bimana kala hadisa kadi mo o janti e ɗe defte kutubu sunna o tuuga yewtere nden kadi e deftere nden e joom mayre so inni oɗo so addanima hadisa o ina oɗo rawahul bukhari o adda hadisa o ina rawahu muslim o adda hadisa o ina oɗo hadisa kaka tirmisi yiyatamo non kañum kadi ko ɗum ko jaga ko gandal mawlanagal hara kala hadisa mo wulɗa a tuugay a yeetoto wonɗo e janngo deftere ma nden ko e deftere honde hotata hiyoya konko wolɗa ɗo ko ɗum o oynani on ɗo ma aswi ila kulli masdarin wa dhakara isnaduhu ghaliban ɗo kadi kañum kadi ko golle go bimana ibnu kathir ko tafsir qur'an o woni e firtude kono so ari o jantani kema hadis ko ɓuri hewde toon kan kadi fof o yetto mawnu isnad makko warata tum o inna no ka sahih bukhari ɗum ɗo o inna haddathani fulan qala haddathani fulan qala akhbarani fulan قال حدثني فلان
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بما نودني كان إسناد جونو وانو غولدن غولدن أواتاد ودود سوانا هرا هدا جوجي غندل مولا نانغال هرا فحل إنما ودما من فحول العلم هرا دا ومبتي كويته غندل حتى أنه جونو إني ابن كثير كفي تفسير المأثور همبتي جنو جو إني على أنه يعنى كذلك باللغة عند الحاجة لذلك ابن كثير وند كدي سينو هاتون جيني وولو غول لغة وأدان تكدي بمعنى كون جنو جو فالا يتادي لو وتا سيكو دي ابن كثير كو غاندي دي لا دي همبتي واندا لغة لا جنو جو إني كدي ونو haray ko gonga o wolata lugha wano deya defte haalirta no lugha sabu kanko mo inni ko tafsirul ma'sur ko tafsirul qur'ani bil qur'ani aw bi sunna aw bi qawli sahab kono so wonde so ari tayno haton gini e bangingol ka lugha ma ko wiyete ko ka gandal nahwu ma ka sarf ma ka balagha dum kanyum kadi o wowlay wonde mo ba'ina wa yud'imu tafsir inna wandama wa yud'imu tafsirahu al maqul بذلك او اني وندما اوتي دينيرا دون دون كانيو كدي تفسير ماكو بيته دون اغينا دون بمعنى تفسير المأثور ويمتاز تفسيره بالانتقاء لماده الكتاب جانو دون دو اندون و تفسير ابن كثير نو هيرتريون سابو هاري هندي جوكي لاول كو بيته كون نو دفته وينديرتeno بمعنى سا كو وادي ساي كاي ابن كثير سوره وانغول دتو داو كتفسير ساودتي سو اني الحمد لله رب العالمين kala aya wawdo firude alhamdulillah rabbil alamin wadayma wonnay are Allah no dale e aya go dum do o firtira on don aya go stay woni o hebali dum don few hadisa no wodi firto on don aya ko hadis on kadi waddata stay o hebali dum don few siko sahabajo wadda siko tabijo wadda dum no fo ko no attendi ko humpitido wa anna jonnon enen jangino hanki kanyum kadi on imam tabari kanyum kadi ko non gerdirta ka كتفسير مكو كون كونت ابن كثير كان الطبري سيرتي يوتينو هانكي امام الطبري جرير الطبري كان كو او ييتو تو مفو واد تفسير ماثور فو كونو واد حديث اجيدين او نياوتا سيلغول ماجي ارونكو غول سيلغول ماجي او يوتاي حديث اجيدين كونو ina tawno dum do no selli dum do sella ma o do no nundi o do nunda جرير الطبري watanno e woli no kari ko sabonu ina fi hari wandadi ko sabu hari zamanu makko hari jama on humpiti ngal gandal do ngoyni mi wolata ko jama handi ko o ronki dargol darde woddude ibnu kathir non kanyu hewtitike dum don kanyu ibnu kathir ko wadi cerno jondo ini wa annahu kathiran ma yanqudu ruwat war riwayat o ini heewi ka tafsir ibnu kathir kanko on waray o onu o dum wiete o amo so yuwa filli ben e yewtere fillande o inna ko be do kari ni nani kari ni nani kari be woli dum do kono ina gonga sede mu ina gonga kari ko ludo kari ko dum do kari innga wondema ma do hadison konnum himo mankir ko biete ittisalu sanad ma himo mankir on dum ara illa qadi hanu der ton ma himo mankir on dum inne himo mari ko biete shuzuz ibnu kasir kanko o accanta hay e goto ka wara dum man kanko tigiri o sata kadi fo o inna dum do no lo'i dum do no selli dum do ko gonga dum na gonga ko dum o ina do no yanqudu ruwat fil ben wa riwayat e yawtar fil lande wa yusahhihu o sellina wa yudha'ifu o lo'ina dum ko ni dum do no tindini wande ma janguna o eti onno o ti darajatul ijtihad de gande do bi mana ko humpiti do gandal no wi ilmul jurh wa ta'dil wa yujarrihu ko du wi o barmina o yuwa wa yu'addilu o nundina kadi bimana o jango na hawo tonu innugol o do yewtere makko no dette o do yewtere makko dettataake non kanyum kadi ko gandal molna wa yunabbihu ila ma fi tafsir al ma'thur min al munkarat al israiliyat wa yuhadhdhiru minha do kadi ko nafa ibnu kathir aga kanko so ari kanyum kadi e yewtande e tafsir je buy wara yo inawnu wadda yewtere ne hanga sa wona de yewtere do firtube burana be buyno yewtide nde kono nande gonga dum no ganyum kadi won ko nafa deftere makko den no kankade bi mala kanko nu o ara o tawa hinade fi kanko mo fillota ko sabu himo wawno onno innu gol min mi wolta fi mu fiu woni la mi wola fi mu hanga sa mi andina jama kadi hina gonga fi yo jama ngandu mo humpiti kadi ko wowla kon ko wona gonga kon o dum anno fo kono ene ibnu kathir ko wonto go fo joni 100% fo kono woniri la hay goto timmudo ala
hay goto timmuɗo ala e hoore ko o jogi ko waɗi ɗum ɗo kon fof piiji go futorimo kankade en jangata ɗo tafsir mo tataw ɗum haɗa jogaki allah ibnu kasir kañum kadi konto ceernoɓɓen hiiri yolde ceernoɓɓen hiiri yolde himo heewi fillagol e ɓe ɓe janngunoɗen wondema kabul ahbar alyahudiyankoɓe natunoɓɓen ka dina ahlul kitab riwayaji maɓɓe ɗin siɓe fillike wonde ibnu kasir kan kadi no filloɗi o ronka on ɗum o heggita irtirgol ɓaawa innaynadi gonga goɗɗi fof toro ko ɗum waɗi hiɗen mari ceernojo molanaɗo winduɗo ko wiyete ko safatu tafasir cheikh ali sabuni on ɗo kañum kadi ko min inna wondema ko sirienjo dimashq ibnu kasir konto ko dimashqi mouhamadou sabuni kañum kadi konto ko dimashqi on ɗon ko ɗum on ɗon kadi ceernojo waɗi e gandija ka ibnu kasir o wakkilino ha piiji go futorimo on ceernojo ɗon ari inni on ɗum mouhamadou ali sabuni aray e ɗuma rahimahullah neɓali hankoɓe ɗuma feƴƴini winduɓe ɓen innen ɗuma wondema safatu tafasir ɓen ɗon ɓe ɗetti ibnu kasir yeru ka ibnu kasir ka fuuti ɗon ibnu kasir ɓe suuti ɗum ɗon fof ɓe windi hon ɗum ɓe inni muhtasaru ibnu kasir ka ibnu kasir raɓɓiɗina ɗon nden ɗon sa soodinde nden ɗon nde jogaki piiji fuutiɗi ibnu kasir ɗin fuu ɗi tawaka to on ɗon siiwi deftere nde kon ɗum addi ɗum ɗon fof ko fiyo jama on hendo ko laaɓi ko ali sabuni e kono ko waɗi deftere ibnu kasir no ɗetta wondema ko kayre ɓuuri moƴƴude e tafsir e buy saabu kayre nde juutinta surtout noon siɗa jogui on muhtasaru mayre o sabu seɗa jogui kande raɓɓinɗina ɗon ko cheikh ali sabuni raɓɓinɗini nde ɗon ɗon haray piiji fuutinoɗ ɗin ibnu kasir tawaka nder to ko ɗum waɗi ibnu kasir no jeyra e ko wiyete e tafsir e ɗuma almasr ceerno jon noon no ceerno jon sifanike en ɗo fi ibnu kasir e ko honno laawol no o windiri noon jonno ceerno jon naddande misal ka deftere makko ko honno ibnu kasir firtirta ayeje ɗe wa min amsilati min hada tafsiri tafsiruhu li qawlihi taala o inni misal no ibnu kasir firtirta noon alqur'ana o misal muɗum habbe maddana on aya mi holla on ko honno ibnu kasir firtiri ka tafsir makko o inni ka allah daali ɗon summa afidu min haythu afada annasi wastaghfirullah inna allaha ghafurun rahim ka suratul baqara qala ibnu kasir ɗo ibnu kasir no firtude summa o inni ɗo summa o ha huna atfu khabarin ala khabar o inni ɗo ɗuma summa on oɗo ko harful atfi kono na atfu mufradat mana atfu ko wiyeten on ɗum jumla ko atfu on ɗum khabar ala al khabar ɗo so inni ɗo atfu khabar ala al khabar ko honɗum o woni e jannude ɗo ko ilmu nahwu o woni e jannude ɗo jaka en andi ko tafsirul ma'thur kono ko ɗum kono ko tafsiran shamilan arayno mofti woni wondema wa tartibu alayhi ka annahu taala a wiyayma allah subhanahu wa taala koko wonno e janngude ɗo ko mbo woni e yewtude ɗo ko ibnu kasir amara alwaqifu bi arafat an yadfa ila muzdalifa liyadhkura allaha inda almashari alharam wa amarahu an yakuna wuqufahu maa jumhuri nnasi bi arafat hara ibnu kasir inni woko allah yamiri en ɗo ka aya ɗo summa afidu min hayso afada nnas haray allah yamiri daroyiɗo arafa on si o gayni ɗon si nangue mutoyi yo yaw musdalifa fi yo yaw ko innega wondema mo janto inde allah e musdalifa wa amarahu o yamirimo kadi o yaw o darodoyo e himɓe ɓen arafa kama kana jumhur annasi yasnaun wanono himɓe ɓawɗo ɓen himɓe ɓe waɗirayno noon ɓawɗo yaqifuna biha himɓe ɓen daroytono ko wiyete arafa illa quraishan si wona quraish kañum jaɓatano daragol ko wiyete on ɗum arafa ɗo no kon ɗum wonde yewtude ko qabla al islam adoyo l'islamu arude hari heferɓe ɓen hajjay kono hari siɓe yeeɓi hajjoyi siɓe hewti musdalifa inne wondema heferɓe ɓen fof yahay arafa quraish kañum yata inna kañum inna kamɓe ko kamɓe jeeyi ka suudu kaɓe kamɓe jeeyi makka haray kamɓe koyoɓe aruɓe daro ha musdalifa hedditiɓe yaha arafa kono kamɓe ɓe yata l'islam on noon ari bonnitini no inne hey ala fop yahay arafa famike ga innan wondema kama innan wondema yaqifuna biha illa quraishan fa innahum lam yakunu yakhrujuna min alharami fayaqifuna fi tarafi alharam sabu fi on sabu hadi ɓe yalta num ɓe ya arafa sabu arafa jeyaka ka nder haram
himɓe makka himɓe noon Quraysiyankoɓe men kamɓe ɓe ni ɓe yaltataka haram sabu koɓe yimɓe haram kamɓe ɓe yataɓe hajja ɓe yalta ka nder haram عند أدنى الحل عند أدنى الحل ويقولون نحن أهل الله في بلدته بينكم من ونين هم بالله بين من كحرم دو من عندته وإن وندما وقطاني بيته كوبيته ونو كيفو بسود باكلو ومن هو دي كسود دو من ما يعطى عرفة سبو عرفة كحيل وني إني أكدوا دي كمزدلفة كم بدارو يتونو كهم سفنين نندو كابن كثير دونا نما وقال جون ابن كثير نوم باي فيرتنين نندو كونو كدويني وقال البخاري إمام البخاري ماكي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة كونني علم الإسناد جون أودي دو كدونو إسناد نالين كو تفسير أوني يتادي جوني ما يتادي علم الحديث ما يتادي عند الحديث وإن كان قريش ومن دان دين إن وإنما ومن دان دينها يقفون بمزدلفة وكانوا يسمون حمص هري وإنما جوكو نوبي قريش يانكو بين جوكو بدينا ما بكان هري بين كوبيته كونتو بدارتو كمزدلفة هري وانتما مزدلفة كون نتك حمص وكان سائر العرب هري عرب فو يقفون بعرفات بينو يا هاي دارو عرفة كوناري إنه عنده قريش أجوك بقريش من كان دارتاكلهم كمزدلفتون دارويتو ثم يقف بها ثم يفيد منها فذلك قوله من حيث أفاض الناس ابن كثيرين كلهم الله دالدون هذا يهم بين دارو كفو داريدون هنا يو بدارو بدارويتو نعم وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات الله سبحانه وتعالى يميني باي الإسلام غري هل دكدي على يفوف يو عرف ثم يقطف بها ثم يفيض منها وذلك قوله من حيث أفاض الناس لو كومبو دومان ابن كثير كوني يوتيرتا وادانين آية وادانين تفسير وادانين كو ويته هون نين وادانين دو كو ويته إنين كو ويته علم الإسناد وكذا قال ابن عباس وإني كوني كدي ابن عباس فيري ومجاهد ابن عباس نكونو وصحابي ومجاهد وعطاء وقتادة وسدي بيدو فوق تابين بيدو فوق كوي بصحابة ونا بصحابة وغيرهم بيدو فوق واختاره ابن كثيرين وسبك نغودو كانون كدي فاندور ند سبك كدي او دو كوبيته كو سبك كدي او دو فيرو ابن جرير كانون كدي تفسير ماكو ابن كثيرين كونو مفيرتيري دوني be sahaba be do fo be taybi ko ni be firtiri haray non ibnu jarir tabari kadi mo jangude hanki o do kanyum kadi ko ni firtiri ayaw wa haka alayhi al ijma o inni wonde ma haray cerno be fu no fotti e ngodo ko wi e te firo rahimahullah no ibnu kathir ko no waddi tafsir waddi ilmu al isnad waddi hadith waddi aqwal inne gombe الصحابة ودي أقوال التابعين وهلتي دون كانوا كدي ودي أنه أقوال إن وندم المفسرين وإن كانوا وعليه الإجماع وجنو ابن كثير حتى لدون في تقول كدي أودوايا وقال إمام أحمد كدي جن هوتان دين كانوا كدي حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال أضللت بعيرا لي بعرفة هري كدوني نجلو بمجرانو عرفة فذهبت أطلب ميه دابتو غولبا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف إجاك يونو لا دونو داريدو قلت ميوي إن هذا من الحمص بيني يونو بإني وندمك وندانو كوكو جاي حمص بمعنى أنه جاك أي كعرب فاهمين كيف جاك كعرب سبعين إني يونو قريش يمكن بدرتنا كونو عرفات بينو نو يتبي نولا دونو داري عرفة أو فعلا نو إنو ديونو نولا دونو هانا دارات دو كمزدلفة دارويته إنادو ما شأنه هاونا كل فيها كما كنو أخرجاه في صحيحين إمام ابن كثير إني وأون دي يوتردو لو كصحيح البخاري مسلم لو كان يكلمون أو ناتي يمونتو أو ناتي إن كبيرة يكون كدفته نانا ngene yewti o yewta yewtere o yetto ma konto ndewi ko dum mo gollitiri do cerno jon do sifanike manhaj mayro bimana o yeti ken kombo woni ibnu kathir
gandal makko ngal ceernoɓe kon ɗum yewti ibnu kasir deftere makko nden kon noon nde windira mo hittade no yeeto ene deftere makko nden ko honde sabu sarhuji buyi ibnu kasir maktaba bibliothèque ji buyi no muuli nde buyi kañum kadi no saati nde bus ɗe mari ganduɓe ɓe buyi saatuɓe on ɗum deftere ibnu kasir nden waɗi nde ko wiyete tahqiq joni noon ceernojo ini wal kitabu deftere nden ibnu kasir matbu'un aray hinde muula hiɗa wawi nde heɓude ka maktabaji tabaatun mutaaddida hinde mari noon noneji buyi hinde mari muulande ko wiyete kono muuloji buyi wonde hiɗa heɓa inne wondema ibnu kasir hara ko innen ko daru turasul arabi wonde ɗa wawi heɓude hara ko bibliothèque innen ɗuma maktabatul ilmi wonde ko daru sahaba ɗe mari bibliothèque ji buyi muulay ɗi defte ceerno jon noon inni won ɗum ahsanuha ko ɓuri moƴƴude e muuloji ibnu kasir ɗin kadi fof kombo tahqiqu abdoul asis ghunaym komo tawata hara ko o wiyeteɗo abdoullahi abdoul asis inne ghunaym hara ko o ɗo iwtiri ɓaawo ibnu kasir holli ko manki ko nder ton watti o inni buyi iwtiri ɓaawo ibnu kasir fi wattugol ko o mankini kon kono ko ɓuri moƴƴude fof ko mo oɗo iwtiri on e ɓaawo muɗum famike ɗo kañum kadi a ceerno jon joni e nafatimmo ñande mi faala sodode tafsir ibnu kasir won komi yami soda tafsir ibnu kasir hara tahqiq kon kombo ko abdoul asis ghunaym wa zumalaihi kanko e wondiɓe makko ɓen saabu hakke ko tawata hara innen ceernoɓen hawtita e innen wannoɓe nogayo capantato ɓe fof ɓe yana e deftere fi satugol nde ha sidanka ko ala nder to saabu ko ɓe fof kon ɗum woni fandore ɓe fof ko woni fandore maɓɓe ko nafugol julɓe ɓen ko waɗi ɗo o yiɗo abdoul asis ghunaym wa zumalaihi ko kanko e goreɓe makko ɓen kanko e wondiɓe maɓɓe ɓen nde ɓe jooɗi ɓe liŋi ka ibnu kasir tawi toon fof no jogui ellahoy ɓe itti fof ɓe ɗumanni tawti noon kañum kadi innega wondema muhtasar ibnu kasir on wondema li inne wondema ali sabuni on rahimahullah hara inchallah ko ɗo wonɗen hattude en jangi tafsiru inne ɗiɗaɓo on en janguno hanki ko wiyete tafsiru tabari ande en jangi ko wiyete ibnu kasir en inni noon wondema ibnu kasir ko talibajo inne cheikh l islam ibnu taymia no jeeya noon kañum kadi ko accuɗe yewtugol fi ko wiyete ibnu kasir lorrama sabuji buyi o lorrama moƴƴa noon ko wiyete dimashka sabu ko o jokki arawji karam ko makko ɗin hiɗen andi ibnu taymia haray na ceernojo ni tum ko ceernojo molanaɗo e jamanu makko noon kanko e ceernoɓe buyi ɓe poɗodiri noon tawi noon ceernoɓe gono wondi e laamu ngun e sokimo no jeeya kañum e ibnu taymia joni noon ɓayi oya kañum kadi ko haqqille karama ko mum nde ɗetti o lorrira sabu ko wiyeten kon innen e soso karama ko makko en jangguinde ɗo defterande ibnu kasir inchallahu jang kadi en janggay deftere no wiye lubabu ta'wil fi maani at-tanzili imamul khazin ide mari ceerno jogo inteɗo imamul khazin on ɗon kadi no windi tafsirre haray janngo ko nden ɗo woni darsu mo fi janngugol sabu en ni haray darsuji men hikkodiraɗi ɗo ɗin ko ilmu al maktaba jangueten gandal janno ngalma fi defte e windiɓe defte e ko honno ɗe windira haray lan hatta ɗo ka darsu men ɗo hannde inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh